Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri aya makuru. Nduhungirehe amaganya amagambo mu diplomate w'u Burundi wateguje ibitero ku Rwanda. Inyagatare abahinzi b'umuceri barinubira igihombo kubera kuwuhinga hatagera amazi ahagije. Naho mu karere ka Rutsiro abantu 9 bafunzwe bakekwaho uruhare mu kwiba ibendera ry'igihugu. General Obedi Ngabo ni muzima. Yanyomoje M23 yigambye kumwica. Uganda Airlines yo yahagaritse ingendo z'Kinshasa kubera Ebola. Naho abafite green card bagiye mu bihugu birimo Republika Demokarasi ya Kongo bakumiriwe muri Amerika kubera Ebola. Romuald Wadagni warahiriye kuyobora Benin ni muntu ki? Turaza kumugarukaho muri aya makuru. Netanyahu we ahangayikishijwe n'abashaka kwica President Donald Trump. Naho muri Ukraine igitero simusiga cy'Uburusiya cyahitanye abantu 4 i Kiev. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano waza nkakwereka. Dore hano hari inzu niriya ni inzu ariko hariya hari kibanza na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kombo naho uri kunyereka mu manegeka urabona hana hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo service zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784433341 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhere ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Bakaze muri amakuru arambuye duhere kuri President Paul Kagame wakiriwe na Emir wa Qatar. President Paul Kagame uri Doha mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe yakiriwe na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mukuru w'igihugu yageze Doha mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 24 z'ukwa gatanu 2026. Amakuru yashyizwe hanze na Village Urugwiro aravuga ko President Kagame na Emir wa Qatar bahuriye mu biro bye baganiriye ku mubano ukomeye hagati y'u Rwanda na Qatar ndetse n'ubufatanye bukomeje hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. President Kagame na Emir wa Qatar kandi baganiriye kubera mu turere u Rwanda na Qatar biherereyemo bashimangira ubushake basangiye bwo guharanira amahoro n'umutekano ku isi. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko u Rwanda rukomeje kwifatanya n'abaturage ba Qatar. Uru ruzinduko ruje mu gihe muri Republika Demokarasi ya Kongo imbibi n'u Rwanda akomeje imirwano yanganisha ingabo z'iki gihugu na M23. Ni mu gihe kandi Qatar nayo ihanganye n'ingaruka z'ibitero yagabweho na Iran kuva Amerika na Israel bayishoza intambara.
u Rwanda na Qatar bifitanye umubano w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ubukerarugendo n'ubwikorezi. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49% muri Rwandair. Uretse Rwandair, Qatar inafite imigabane ingana na 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Nduhungirehe asanga amagambo y'umudiplomate w'u Burundi wateguje ibitero ku Rwanda atarayo kurebera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko amagambo yavuzwe na Ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi Terence Ntahiraje yo gushyigikira abagambiriye gutera u Rwanda ateje impungenge zikomeye. Yabigarutse kuri iki cyumweru akomoza ku magambo yavuzwe na Ambasaderi Ntahiraje wahaye ishingira ibitero avuga ko bigomba kugabwa ku Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Ambasaderi Ntahiraje yagaragaje ko ntacyo gutera u Rwanda bimutwaye. Ni nyuma y'iminsi hari amakuru avuga ko Burundi bwaba buyoboye umugambi wo gutera u Rwanda bufatanyije n'abarimo FDLR. Ubwo umunyamakuru yabazaga Ntahiraje ibijyanye n'uko Burundi bukorana bya hafi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, undi yabisetse cyane agaragaza ko biramutse binabaye nta kibazo cyaba kirimo. Ati kumva ko u Rwanda rwaterwa n'abarwiyama kuri izo ngorane ruri guteza mu karere hari igitangaza cyaba kibirimo. Uyu mudiplomate yavuze ko hari abanyarwanda bahunze mu 1996, agaragaza ko ngo batazarekeraho guharanira igihugu cyabo kugeza ku iherezo. Yavuze ibiyirengagije ko stati y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu 1959 kugeza mu 1998 yarangiye ku itariki ya 31 z'ukwa 12 mu 2017. Mu buryo buziguye wumvaga ko abo yitaga impunzi ari abajenosideri bahunze ubutabera bakisuganya ngo bazagaruke guhirika ubuyobozi buriho. Ati abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yabo bakwitegura ko bashobora guterwa n'abo birukanye b'abanyarwanda. Abinyujije kuri X, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ayo magambo akwiye kwibazwaho cyane ko yavuzwe n'umudiplomate uzi neza amahame aranga diplomasi. Aturiye mu Ambasaderi w'u Burundi mu bwami bw'Ububiligi nubwo asobanukiwe amahame agenga diplomasi, ariyemeza ntacyo yikanga akavuga ari amagambo rutwitsi yibasira igihugu cy'igituranyi, yizeza gufasha mu gitero umutwe w'abajenosideri wa FDLR wagaba ku Rwanda. Agomba kwibazwaho cyane. Imigambi yo gutera u Rwanda ivugwa n'abayobozi b'u Burundi si mishya, kuko mu kwezi kwa mbere 2024 Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavugiye Kinshasa ko azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda bazashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni amagambo leta y'u Rwanda yamaganiye kure, igaragaza ko ari ubushotoranyi bukomeye. Makuru avugwa mu turere i Nyagatare, abahinzi b'umuceri barinubira igihombo kubera kuwuhinga hatagera amazi ahagije. Bamwe mu bahinga umuceri mu gishanga cy'umuvumba baravuga ko bari guhura n'igihombo baterwa no kuba aho bakorera ubuhinzi bwabo hatagera amazi uko bikwiye, bigatuma umusaruro uba muke. Abahinzi bagaragaza ko mu gihe amazi asaranganywa muri iki gishanga ngo usanga bo batagerwaho uko bikwiye, kandi mu gihe igihingwa cy'umuceri kitabonye amazi ahagije kidindira. Nuwayo Celestin yabwiye Imvaho Nshya ati guhinga umuceri bisaba kuba aho uhinga hagera amazi ahagije. Aho dukorera rero usanga hatagera amazi uko tuyakeneye, ku buryo yoherezwa mu miyoboro yacu rimwe na rimwe, nabwo kuyabona mu murima bikaba ko yatanguranwa, bituma igihingwa cyacu kitabona amazi agitunga, bityo bikatugusha mu gihombo. Ni ikibazo ahuriyeho na bagenzi be bahinga muri iki gishanga. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Kakoza Henry avuga ko iki kibazo cy'amazi make kizwi, ariko ko ari guteganywa kugikemura mu buryo bwa burundu binyuze mu mushinga munini uzuhira hegitari zisaga 3000 z'ibishanga byo muri ako karere. Ati iki gishanga cy'umuvumba gifite urugomero rudatanga amazi ahagije nk'uko byifuzwa, gusa ikibazo cy'abatari kugerwaho n'amazi mu buhinzi bwabo kizakemurwa mu buryo bwa burundu. Umushinga wa Muvumba Multipurpose uri hafi kurangira, ukazuhira ku ikubitiro hegitari 3000. Abahinzi bafite iki kibazo cyo kutagerwaho n'amazi ahagije mu buhinzi bwabo bw'umuceri n'abakorera muri zone za Muvumba 19, Muvumba 20 na Muvumba 21. No mu karere ka Rutsiro abantu 9 bafunzwe bakekwaho uruhare mu kwiba ibendera ry'igihugu. Abantu 9 mu karere ka Rutsiro batawe muri yombi bakekwaho uruhare mu bujura bw'ibendera ry'igihugu ryibwe ku biro by'akagari. Ubujura bw'ibendera bwabereye mu murenge wa Mahira ku biro by'akagari ka Muyira. Icyamakuru igihe cyanditse ko mu bafunzwe harimo wazara umuyobozi w'umudugudu wa Rufungo wari umaze iminsi ahagaritswe n'abaturage nishimira iki cyemezo. Harimo kandi ushinzwe umutekano mu mudugudu utaragenzuye irondo n'abagombaga kurara irondo 7 batariraye mu ijoro ibendera ryibiwemo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Manihira Ukwishaka Titien yavuze ko bagikomeje gushakisha ibendera ry'igihugu ryibwe n'abataramenyekana. Ati ntabwo riraboneka, dukomeje gushakisha dufatanyije n'izindi nzego, ryibwe kubera icyo cy'abatararaye irondo, kandi hari ikizere ko rizaboneka. Amakuru y'ibura ryaryo yamenyekanye ubwo umukuru w'umudugudu yaraje kugenzura irondo agasanga ritakozwe n'ibendera ryibwe. Gitifu Ukwishaka yaboneyeho gusaba abaturage kurushaho kwicungira umutekano bitabira irondo no gutangira amakuru ku gihe. Abafashwe bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Rusebeye. Ibendera ry'igihugu ryaherukaga kwibwa ku biro by'akagari ka Ruhingo mu murenge wa Gihango muri aka karere kuwa mbere tariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 2025. Mu kanya aya makuru turakomereza kwavugwa hanze y'u Rwanda. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane
izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybrid. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya ticket y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Makuru Rwanzi y'u Rwanda, General Obedi Ngabo yanyomoje M23 yigambye kumwica. Muri video iri hafi kugera ku minota 4, Obedi Ngabo Patrick wiyise generali aravuga ko akiri muzima, ko bavuze ko yapfuye babeshye. Kwa gatandatu bamwe mu bayobozi M23 barimo vice guverneri washyizweho muri Kivu ya ruguru yari yiyemeje urupfu rwa General Obedi. Uyu Obedi muri video yagize ati: "Ntabwo ndapfa, sinapfa gutyo, ntabwo ndarangiza intambara. Abavuga ngo narapfuye barabeshya. Mpanganye na AFC M23 iteza ibibazo Kongo." Iyi video yafashwe kuri iki cyumweru tariki 24 z'ukwa gatanu. Uyu muzarendo wa CRD avuga ko abibwira ko yapfuye atari byo kuko ari muzima, kandi ko igihe nikigera azapfa kuko nta uzaba ku isi nk'ishyamba. Sibwo bwa mbere bahanganye ku rugamba bigambye kwica umwe mu bakomeye mu bahanganye, ariko nyuma bikanyomozwa bikaba bikunze gukoreshwa muri propaganda zo guca uwo bahanganye intege. Obedi yavuze ko ari mu misozi ya Rubaya. Uganda Airlines yo yahagaritse ingendo z'Kinshasa kubera Ebola. Sosiyete ya Uganda Airlines yahagaritse ingendo zayo ziva cyangwa zerekeza Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bitewe n'icyorezo cya Ebola gikomeje guca ibintu muri iki gihugu, abarenga 170 bamaze guhitanwa nacyo. Mu itangazo isosiyete yashyize hanze yavuze ko iki cyemezo gihita gitangira gushyirwa mu bikorwa. Cyafashwe mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abakiriya bayo, abakozi bayo ndetse n'abantu bose muri rusange. Mu ntangiriro z'uku kwa gatanu nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri habonetse umurwayi wa Ebola iza no kugera muri Uganda ijyanye n'uwari uyivuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima OMS ritangaza ko abo bikekwa ko banduye Ebola muri Kongo barenze 750, mu gihe abo bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo barenga 170. Iyi virusi ya Ebola izwi nka bundi buryo yabonetse bwa mbere muri Uganda hagati ya 2007 na 2008, yandura abantu 149 yica 37 muri bo. Mu 2012 yagaragaye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro yandura 57 yica 29. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima OMS ritangaza ko icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda gihangayikishije ku rwego rw'isi. Kuba OMS yaratangaje ko iki cyorezo cyugarije isi bivuze ko ibigo, imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikwiriye gushyira imbaraga n'amikoro mu kukirwanya. Gusa Tedros Adhanom Ghebreyesus ukuriye OMS yashimangiye ko ibihugu bidakwiye gufunga imipaka.
mu gihugu cya Kenya ho umugabo yanyuze muri humye abarinda perezida Ruto amusanga ku ruhimbi. Perezida wa Kenya William Ruto yatunguwe n'umugabo utahise amenyekana wamusanze ku ruhimbi mu rusengero ruherereye mu gace ka Ganze mu ntara ya Kilifi, ariko abashinzwe umutekano bahita bamukumira. Byabaye kuri iki cyumweru aho uyu mugabo yasanze perezida Ruto ku ruhimbi ndetse anamufata ku rutugu. Perezida Ruto yaganirizaga bitabiriye igikorwa cyo kwishimira intambwe ya Fikilini Jacobs, umunyakenya ukiri muto uherutse kugirwa umunyamabanga leta ushinzwe urubyiruko. Nyuma y'amasegonda uyu mugabo asanze perezida Ruto yavugiraga ijambo, abashinzwe umutekano bahise bihuta bamumukuraho, ariko perezida Ruto yumvikana asaba ko bamureka. Ati mureke uwo musore. Nyuma ibintu bimaze gusubira mu buryo, perezida Ruto yavuze ko uwo musore yageragezaga amahirwe ye ndetse yizeza ko aza guhura nawe bakaganira. Aturiya musore nta kibazo afite, ntekereza ko yigiye kuri Fikilini Jacobs ko habonetse amahirwe adakwiriye gupfushwa ubusa. Ni umuntu mwiza, yageragezaga kureba ko yabona amahirwe. Perezida Ruto kandi yashimiye Fikilini Jacobs wiyemeje kubariza inshingano z'ubuyobozi mu mwanya yashyizweho ku myaka 31. Yavuze ko azakomeza kumutoza kugira ngo akomeze amutegurire kuba umuyobozi mwiza w'ahazaza. Perezida Ruto kandi yijeje ko agiye gufasha mu guteza imbere igice cya Kilifi, uhubaka ibikorwa remezo nk'imihanda n'ibindi bifasha abahatuye. N'abafite green card bagiye mu bihugu birimo Repubulika Demokarasi ya Kongo bakumiriwe muri Amerika kubera Ebola. Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje ko zakaje ingamba zo kwirinda Ebola, aho abantu bafite uburenganzira bwo gutura burundu muri icyo gihugu buzwi nka green card bashobora kuba baragiye mu bihugu birimo Repubulika Demokarasi ya Kongo batemerewe gusubira muri Amerika atarashira iminsi 21. Ibyo bihugu ni Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda byagaragayemo abarwayi ba Ebola ndetse na Sudani y'Epfo ihana imbibi na Uganda, nubwo nta barwayi biratangazwa ko bahagaragaye. Izi ngamba zatangajwe tariki ya 22 z'uku kwezi n'ikigo cya Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara hashingiwe ku ngingo ya 42 y'amategeko ya Amerika ajyanye n'ubuzima rusange. Izo ngamba zije ziyongera ku zindi zimaze iminsi 30 muri Amerika zijyanye no kwirinda Ebola, zigena ko abatari abaturage ba Amerika bagiyeyo cyangwa baba muri Kongo, Uganda na Sudani y'Epfo batemerewe kujya muri icyo gihugu atarashira iminsi 21 ngo habanze hagenzurwe neza niba bataranduye Ebola. Ayo mabwiriza yari asanzweho ariko atari bafite green card kuko nabo baba bemerewe gutura muri Amerika burundu. Kuri iyi nshuro nabo bafashwe nk'abandi bose batari abanyamerika. Bivuze rero ko abaturage ba Amerika mu buryo bwuzuye aribo bemerewe gusubirayo badategereje iyo minsi bavuye muri kimwe muri ibyo bihugu bitatu. Romuald Wadagni warahiriye kuyobora Benin ni muntu ki? Romuald Wadagni watorewe kuba perezida wa Benin mu matora yabaye ku itariki ya 12 z'ukwa kane k'uyu mwaka, yarahiriye kuyobora icyo gihugu kuri iki cyumweru mu muhango wabereye mu ngoro y'inama mu murwa mukuru w'ubukungu bw'icyo gihugu Cotonou. Ni umuhango witabiriwe n'abarenga 6,000 barimo abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu, abagize inzego ziteganywa n'itegeko nshinga, abahoze ari ba perezida barimo Nicéphore Sogro na Thomas Boniayi ndetse n'abagize urwego rwa diplomasi ruhagarariye ibihugu bitandukanye muri Benin. Uyu muhango wanitabiriwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva wari uhagarariye Perezida Paul Kagame. Imbere ya Perezida w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga Romuald Wadagni yarahiye ko azakorera kandi akarinda inyungu za Benin mu gihe cya manda y'imyaka 7 iteganywa n'itegeko nshinga. Wadagni wabaye perezida wa gatatu wa Benin kuva igihugu cyatangira inzira ya demokarasi mu kwezi kwa 2 1990, yarahiriye kuzubahiriza kandi akarengera itegeko nshinga, agasohoza mu budahemuka inshingano zikomeye igihugu cyamushinze ndetse agaharanira icyateza imbere inyungu rusange, amahoro n'ubumwe bw'Abanya-Benin. Wadagni ufite imyaka 49 yatsinze amatora ya perezida muri Benin ku majwi 98%. N'umunyapolitiki akaba n'impuguke mu by'ubukungu. Yamenyekanye cyane ubwo yari minisitiri w'imari guhera mu 2016. Yagize uruhare rukomeye mu ivugurura ry'ubukungu bwa Benin, cyane cyane mu kongera imisoro yinjira no kunoza imicungire y'imari ya leta. Afatwa nk'umwe mu bayobozi bato b'abahanga muri Afurika mu bijyanye n'imari n'ishoramari, cyane ko yize ibijyanye n'ubucuruzi n'imari, akaba yaranakoze mu bigo mpuzamahanga by'imari nka Deloitte mbere yo kwinjira muri politiki. Yarashyigikiwe cyane n'ubutegetsi buriho kandi afatwa nk'uzakomereza ku murongo wa Patrice Talon wari perezida. Umubano w'u Rwanda na Benin umaze imyaka ugaragaramo ibikorwa bifatika, by'umwihariko mu 2016 uruzinduko rwari perezida w'iki gihugu Patrice Talon mu Rwanda rwabaye imbarutso y'umubano mushya ukomeje kwera imbuto mu ngeri zirimo ubucuruzi, ubuhahirane ndetse n'ibindi. Netanyahu we ahangayikishijwe n'abashaka kwica Perezida Trump. Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yageneye ubutumwa bw'ihumure Perezida Donald Trump afata nk'inshuti idasanzwe ya Isiraheli nyuma y'uko umusore w'imyaka 21 y'amavuko agerageje kurasa kuri White House mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Abinyujije kuri X kuri iki cyumweru, Netanyahu yagize ati: "Nishimiye ko Perezida Donald Trump, inshuti magara ya Isiraheli, ameze neza ndetse n'uwagerageje guhungabanya umutekano yishwe mbere y'uko ateza ibindi byago." Yakomeje agaragaza ko ahangayikishijwe n'abakomeje kugerageza kwica Trump, ashimangira ko ari ibintu bikwiriye kwamaganwa.
ati urugomo ndetse no gukomeza kugerageza kwica Perezida Trump bikwiye kwamaganwa na buri umwe. Kuva Trump yasubira ku butegetsi mu 2024 amaze kuba ibikorwa bine byari bigamije kumwivugana hakoreshejwe imbunda. Igitero giheruka ni icyagabwe na Nasir Beste ushinjwa kuba ari we warashe amasasu menshi hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatandatu. Abashinzwe umutekano bahise batangira kurasana na Nasir Beste ndetse birangira hasize ubuzima. Nubwo Perezida Trump yari muri White House ntacyo yigeze aba. Iki gitero cyabanjirijwe n'icyabaye tariki 25 z'ukwa kane k'uyu mwaka ubwo Trump yari mu musangiro n'abanyamakuru bakorera muri White House. Umuntu witwaje intwaro yinjira muri hoteli wabereyemo atangira kurasa. Muri Ukraine ho habaye igitero simusiga cy'Uburusiya gihitana abantu 4 i Kiev. Uburusiya bwagabye igitero kinini kuri Ukraine bukoresheje drone amagana na misile nyinshi nyuma y'uko Perezida Putin yijeje kwihorera ku gitero cyagabwe mu karere kigaruriwe n'Uburusiya. Abantu 4 bapfuye abandi barenga 50 barakomereka i Kiev no mu turere tuyikikije, aho ibisasu byaturikiye mu karere kose ndetse bivugwa ko byangije inyubako zo guturamo n'amashuri. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko misile igenda ku muvuduko ukubye inshuro runaka yo mu bwoko bwa Oreshenki yakoreshejwe mu gitero cyagabwe kuri Bira Tselkava, umujyi uri mu karere ka Kiev. Iki gitero cyaje gikurikira umuburo wa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin wo kwihorera nyuma yo gushinja Ukraine kugaba igitero simusiga ku icumbi ry'abanyeshuri mu mujyi wa Staroboysk kuwa gatanu, aho abantu 18 bishwe nk'uko BBC yabitangaje. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Ukraine bwavuze ko bwagabye iki gitero mu burasirazuba bwa Ukraine bwigaruriwe n'Uburusiya, ariko bakomeza bavuga ko kibasiye umutwe w'ingabo kabuhariwe z'Uburusiya. Inshuti yakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru y'igitero simusiga cy'Uburusiya kuri Ukraine cyahitanye abantu 4 Kiev niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru yo kuri iki cyumweru tariki 24 z'ukwa gatanu 2026. Ndabashimiye ko mwana mudukurikiye, ndabararikira komeza ko n'indi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru y'aho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Total Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho, yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket.